Ja sam Željko Kukra iz Nevesinja, bavim se oštrenjem mesarskih i kuhinjskih alata. Prije svega ljubav sam od ranog djetinjstva imao prema oštrici, a onda kasnije to došlo iz potrebe. 23 godine sam se bavio mesarskim zanatom, u to vrijeme nije imao niko da naoštri alat, došao sam na ideju da sam sebi olakšam posao, počeo sam praviti mašine i jedna za drugom i tako zaokružio sam nešto otprilike ono što je potrebno da bi se to dovelo do nekog savršenstva. Ispočetka sam to radio samo za sebe, kasnije za svoje kolege koji se bave istim zanatom, onda poslije se to pomalo proširivalo, ljudi za kućne potrebe, pa onda malo salamoreznice, daluta pokoje i neki čudni alat koji treba da bude oštar. Uglavnom sve što se može naoštriti, naoštri se. Posvetim tome veliku pažnju, više iz ljubavi nego iz neke koristi, ali na kraju krajeva opet od svega ima i koristi. Da bi se nož naoštrio, da bude zadovoljavajuće oštrine, treba da prođe više faza. Sve zavisi u kakvom je stanju nož. Znači, ako je nož štup i nazuban, znači treba da prođe 5 faza oštrenja da bi se došlo do nekog optimalnog sječiva, znači da bi on mogao da sječe papir i da bude bukvalno ono što kažu oštar ko žilet. Prva faza podrazumijeva znači ravnanje noža, izbijanje zubova. Druga faza je oštrenje noža, znači da se nož izoštri. Treća faza je grubo poliranje, četvrta faza je fino poliranje i peta faza je koža. Znači koža je završna i nož dok ne prođe kožu on ne može imati tu svoju oštrinu, znači koja je potrebna da bude nož savršeno oštar.